Fatalo fatu I lau whaafonga Samoa nei po e so fau malo le soifua. Le tautua whai pea lau Samoa Entertainment TV mai Samoa ai usi mai al whaafonga I whaapoponga o ana tamua I nei aso. E se fulu nu o savai, ma le tolu nuu I ainga I le tai le moto manono tai, o atu I aia afianga o le tenki fever, e tu sai ma wha maumaunga la tamai ale mtanga runga le soifua malo loina, o le asa lua lua o aperila lua o lua faa. O uporu lava ia ua toe lava o itu malo uma ua o iai le siama peitai, o lo numera sili ai le tele o nuu I le itu atu I matu sifo upolu. Mai o lo faa wawai pea o na fau tuaina le atunu atoa, e no fauta mfatama ia no fua ngai tuufu ai namu, o lo ofea vea ia le siama o le tenki. I le taimi o le lipoti, e tolu sulfa isi ngase na faa maonia, le mauai o le siama mau atu le lua se lau 5 sultangata ua pisia, I totonu o le ono masina, talu mai Novema lua o lua tolu. O mafuli lava tangata pisia I tamaitim tangata matua ono sfultau sanga ilunga. O le fautuanga o lo faalawa I tele mai pea, ele soifua maloloina, ina ia so ta isa falma ila tane, Mosef Sosani pe amana o mia. Enisi o tala, e tasi 5 miliona tupe Amerika, o le Sosani le malo Amerika fa awala mailona ampasa Tom Udo, ma ia sauno o le tupe, e mo le fa amaino le suavai mal sisi o manga, o lana ploketi le o fa aingo o le wash, po le Water, Sanitation and Hygiene Expansion I malolo le lei. O le Sosani lua tau sanga mo le sisi o manga saunga le mua tumoto le Pasifika, e au fiai ma Samoa mai suinga o le tau. O lo whapa angai ma wha la poptonga I le tunu, e pe o le Caritas Adiocese I Suva, Caritas I Tonga, ma le Caritas o Samoa. O ta ua fo el sui o Amerika, o le lato Sosani o no manui ai le tuso o le se fululu afe tangata anu o le Pasifika, e suava I mama man si o mga talwhianga iai, mo le soifua maloloina, ai o le puipuia mai suinga o le tau. Tala tuli loa, ua mai ai nei o na whaatutu whaailoilo o le CA po le Conservation Area, le tonga wau wha asao I lau whanua o le whioanga o mangiangi, e pei o na ulua I whaailoa I tātou wata mua o le vai aso taluai. O le atina ele pei o na whaailoa le sunga Ioane e tuale, o ngafa ma le tuli loa ina o le tausinga le lei o le wha asao. Na ia tala noa ai wata tala nei mo mai moanga maasi singa, e le aise tutongi mo le taiminei peitai, o popolenga lava o le malu puipuia lea, o oa whaanatura o lea lau ele o lo o iei nei. Pei o le selaus fulfa hekta o le rainforest, po le tonga vau ia o lo o malutia ai, manu felelei, ua whaamawina o manu felelei I Samoa, e iei pea manu maa o le fiaui, o le lupe vau, o le iao, o le miti vau, sengsenga mau o le kolai vau, o le seu, ai o la au ese, o le fale o le fee, o se mata anga whaatala tuu. O ele awala savali mo tangata savali, mo tangata e malolosi e uia, ai o lo mwhai foi o no o iai le taavale whawili, e ngata mai le fale o le EPC, o na aru leo le sopo, I le tonga vau e mata. I le silia I mluas fulu tau sanga taluai, na savali ai a wata mua lea vaenga o le tonga vau mangiangi, ma moli mawina le uti o le sua vai sa tafe, mai le sina pa uifo ile au vai o taatitia atuai tu, po e tu aingo amu te tele ia e na o le sami e mawai, ai o lo tatia ai I le muli vai o le sina, peitai. I le nā taimi, ua matua ufitia atoa le tu I vau o solo ai lunga taluai, ua whaaui e selvai tafe o ngā paipa mo le afi, ai papa ua iloa ma le vaenga o le loto, o lo pa uma iei le sina o tatia atoa I amu po tu. O ngā taiane sa tātou mōli mawina I le tatia I o I vivi ma pou maa u umi. O le fale maa le nā o le fee sa tu I lunga ai ua pa u ma ngawi I si pou e tu sai matala tu. Ai ua whaatama ia mai ngā rue ngā tina e sa whaatino ai tau sanga ua mawai pe o na mōli mawina peitai. O mōli mawina fo ele sunga Ioane e tuale o le CA. O vaenga umana o le tunga vau whaasau leo mangiangi. Ai, o lo whau tuaina le wha noi mua o ni mai moanga, I le awhio anga e alatu le pule nuu ma le pulenga o le atina e a mangiangi, o wha atupe le malo New Zealand le wha awa wai o lona malu puipuia. Ua tape nai nei le mtanga luenga o wha atu anga mwhai ngā whaiva mo le wha alinga o le seleselenga mua a inga I le tai. E pe on wha iloa wha alawa I tele le tu lau le mtanga luenga o
Whaatoanga mawhainga whaiva o le astona nei e amatai lea wha moe e whaia le fiuanga o sālua manono mai le iwa le tai au. O se selenga o whaatoanga maso se atina e o tā mawham pisinisi tonua nuu o le isi le atina e po ngā ruenga whaasola mtanga ruenga o whaatoanga mwhainga whaiva. Lea o lo tau la muai le fiunga le minista la aulia le mali e toa polata i vau Fosi Schmidt. Mawala aulia i le malulau tele asia siatu le no whanga o le fono whaavaya sālua manono e mori mawina i le atina e le fo i tu malo a inga i le tai. I lana ulua i whaalinga o se selenga i le asoto nai aso whao me. Ua mai asaini ai le vai aso nei le malienga i le vau leo leo Australia e ala i lana suikom sina. Malem tanga luenga o leo leo a Samoa e whaawa waile fsosoania leo leo Australia i le oa oina o leo leo a Samoa. E le ngata o le tomai ngā luenga whaatino i asa uma. Ai o le tomai i le whao ngā ina o tomai whao na ponei. I le whaatinonga o suesu enga mga luenga. O le whapaanga le ana saini alo i ai le malienga. Mo le whaawa waio na apa mai leo leo Australia e oa o leo leo a Samoa. E peo na mo le mawinai. I le sounding o le awa whaafeilo i le sungafua luai vau aperi le talifoi tawai. I le taunu o le suikom sina o leo leo Australia Nigel Ryan. Malana au malanga i le amtanga o le vaiaso. I le ofisa o whaiai a onga a leo leo le taiminei matautu. I le whaamsalanga whaalawa i tele i lungo le tula o leo leo. O tala noa i le sui o le malo Australia i Samoa High Commissioner Will Robinson. I langolango ina tele lo na atunu uanga whaatem kalasi ma le tula fono. E tolu sifuru wa feta la wa whaamea lofa il pulenga o faltupe o le PSP, Bank of South Pacific. I ta longa la ka Peaceful Lima Championship a whana wa ongalu olua wha a Samoa. O le mea lofa e au fia le suli mafio le vai ngā tupe, ma le se fulu le mafio le wha oloa. Masau no ai le wha aulu o le vaenga o le corporate o le PSP John Vili. O le lato taltonunga, e mawhai e ta longa o na au mai wha atasi whanau, ma wha oa i le mawhau ai o le tino malosi si o manga saunga le mu. O le sa inga siampini lea na amata mai le sungufua lua o Aprila. Ta aloai au e lua sulfa li ma au e lua sulfa ta maitai. Ma mumoli atu i ail wha manuia le BSP i au uma o lo tau sini o ail la kapita i to sulima. Wa ave mai tala o le tali le leie o le sa ili ngā tupe le HRPP New Zealand. Mali ipatia e le maenga lanu moana. O lo ave i ail la tau langolango. O le sa ili ngā seleni o le HRPP na amatatu i Amerika Samoa. Mai sa whapena fo o na mawai pea le nganga o le tausiai o le wha Samoa ma le angai whanua. Ai o a inga mapa anga le HRPP. Po le vaenga wha upwhai. O lo puipuia ai a tatawa tangata. Le fo'i ua mōli mawina ai o fōlinga wa aia fo'i nā o lo o iai. I le langolango se vaenga o Samoa o Lala i New Zealand. O whaita wafe tupe o lo o maua mō tāpenanga le HRPP. I lona toe mati mai mō leisi whai ngā pālo to o lumanai. O tāpenanga le HRPP e au fiaila na le sona. Na oa o mai le whai ngā pālo tatalwai lua o lua tasi. O le ale to e sili atu i le tasi ana sui tau wā mai tu malo. E peo na sa whaia le fast, sa na o le tasi lava le sui tau wā mai le tu malo. Ma manu i ai le whai ngā pālo ta tele umwai atu. E ui o le lasi o tala lafo, whaasanga le sa ili ngā tupe le HRPP whafo atu o Samoa. Pei tae wa mōli mawina mai le talia le leia e ana pā anga ma whaawo. E le loa staimi e toi taliu mai ai le aumalanga i Samoa. Tai lau whaafonga anga le tautua whai pea le Samoa Entertainment TV mai Samoa ili nei fo i tula mana tamua. Whaktai fo i le Wendy's design o lo i funga lei mo le ofu matango fie ai whaasoi fo ia.